Значи, на голема чест на струмичката публика, Амадеус по втор пат на Струмица Open фестивал. Кои беа впечатлоците кои ги носевте од првиот пат и што може да очекува струмичката публика овој пат? Па прво да кажем да сам почествуван и ја и мој бенд што сме други пут за редом, 2 години за редом sa vama na trgu. I moram da priznam da je jedna od najboljih publika ovde i taj koncert nam je evo ima ga na YouTube-u, mi smo sve snimili i stavili na naš YouTube kanal, fantastično posvećeni, nosimo lepe uspomene i mislim da, evo još kad smo čuli, kad nas je Petar zvao da opet nastupamo, mi smo bili oduševljeni i naravno obe ručke prihvatili, evo došli sada večeras i mislim da ćemo lepo da se provedemo i da se napijemo svi zajedno. Така, во однос на тоа што ќе се представите вечер? Pa večeras ćemo odsvirati i novu pesmu, a smo spremili u odnosu na prošlu godinu i malo bolja pirotehnička sredstva i doneli smo i svoj vatromet koji će biti u nebu jedno 200 metara gore i bit će to sada kad ide prva pesma, pa pred kraj prve pesme vidi spektakularan vatromet, tako da mislim ovaj narod koji je večeras sa nama, stalo nam je da se malo lepše i bolje osjeća nego kao kada je došao danas ovde, da po završetku koncerta da se svi bolje i lepše osjećamo. И за на крај еве која е вашата порака до струмичани? Pa ne kažem, ostanite tako dobri i veseli i mi mnogo učimo od vas.